Poslanik Zoran Radojčić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Poštovani građani Republike Srbije, uvažene kolege, koleginice narodni poslanici, polazeći od međunarodnog javnog prava i konkretnih međunarodno-pravnih akata koji su sadržani u tekstu rezolucije koju mi predlažemo, te idući sledom ustavnih normi koje proističu iz ustavne preambule i ustavnih normi koji se tiču celovitosti i nedeljivosti teritorije Republike Srbije, čija je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija nesumnjivo deo, a imam potrebu da naglasim u ovom trenutku da se autonomna pokrajina Kosovo i Metohija nalazi pod mešovitom okupacijom NATO-a, Evropske unije i takozvanih prištinskih vlasti. Mi predlažemo da se usvoji jedna rezolucija koja će pojačati, učiniti da se postigne jedan suverenistički stav naše Skupštine kada je reč o predstojećim koracima kako bismo autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju sačuvali u sastavu Srbije. To podrazumeva pre svega jedan apsolutni raskid sa dosadašnjom politikom postepenog priznavanja nezavisnosti takozvanog Kosova, koje je proglašeno od strane ilegalnih organa u Prištini, a kroz dijalog i posredovanje Evropske unije. Dakle, kako mogu u tom dijalogu da posreduju oni koji su učinili sve da se deo teritorije Srbije otme? Dakle, nizom pisanih i usmenih sporazuma koji su zaključeni u Briselu, a naročito njihovom postepenom implementacijom, došli smo do toga da je važeći Ustav Republike Srbije na neustavan način izmenjen. Stoga se pitanje Kosova i Metohije mora vratiti u odgovarajuće međunarodne okvire, kao i ustavne okvire, imajući u vidu da je pisani Ustav pretpostavka vladavine prava. Zato je za nas od izuzetnog značaja ne samo da se usvoji ova rezolucija, već i da se zakaže posebna sednica o Kosovu i Metohiji, koju mi nikako ne uspevamo da zakažemo, i pitamo se zašto. Ko se to i čega boji, što bi se moglo čuti na jednoj posebnoj sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije o Kosovu i Metohiji? Da li se možda neko boji toga što se sve što se ovde kaže snima i stenogramski zabeleži? Vodio se nekakav dijalog, čast i poštovanje drugim institucijama, pojedincima, organizacijama, ali dijalog o Kosovu i Metohiji treba pre svega ovde da se vodi, a ne da se vodi u Prištini, Briselu, Vašingtonu i na svakom drugom mestu, osim u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zahvaljujem. Hvala, kolega Radojčiću. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za – 3, protiv – niko, uzdržan – niko, od 146. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.